tugas dulu ya. Rek tugas naon deui ari Mang Ujang atuh? Tugas malam, tugas janari alias membangunkan orang sahur. Saudara-saudara, saya sebagai RT di Lumur berkewajiban untuk membangunkan warganya untuk bangun dan mempersiapkan sahur. Sahur siapa? Sahur. Ini hari pertama atuh. Saya bertugas keliling ke tiap rumah untuk membangunkan sahur. Jangan lupa sahur. Sahur saha duka teuing. Nu penting sahur pertama. Hidup sahur. Kita berangkat membangunkan sahur hari pertama. Sahur. Jangan keras-keras nanti orang pelan aja. Sahur. Sampai pada bangun. Sahur hari pertama. Sahur. Salalaur. Udah. Sahur. Jangan keras, pelan-pelan aja. Sahur. Jangan sampai Anda lewatkan ya. Sahur pertama di hari pertama melaksanakan ibadah sahur. Kita ini sahur salalaur. Batur besi harudan. Tong gagalengan. Sahurna kudu rerencepan. Ngaudangkeun sahur tapi rerencepan. Tongganeng. Kumaha ieu teh ngudangkeun anu keur sare. Make jeung ulah ganeng sagala. Dasar si kejul.